Hello guys, welcome to my YouTube channel. Now jotono phai kamya phayo ani bo YouTube channel lo. Inke friends so tinin video topic he chong brekhe chini PC by laptop bo brekhe chini WhatsApp no connect khenai chong apno senai na inke friends so chong jotono siu WhatsApp chong mobile lo se bis use kewa inke friends so arpo je laptop nang laptop ro PC ro na ni tong hanke aro chong brekhe connect khenai nang abo siangke ang to na sai khari nai thik bang mabro sia phong mayo jek tak tak ong tonai role PC ta la tonai je computer ta la tonai role sia phong mayo mobile ni brekhe chong PC o connect khenoi ba laptop ba computer ro brekhe connect khenai chini WhatsApp no abno se ang tini bo video sting sai khari nai nang video pai hanjaro nai tudi inke friends bodin khen ma video nai mo pandau na channel subscribe kya go ke channel subscribe kya tini inke bell icon phono on kya tini mai ke videos upload kya inke nang jot tonles kang mai solmo pandau ke friends hondi chung ton nai le brekhe chung abo WhatsApp no PC by laptop connect khenai full process nang nai tundi video no pai hanjaro so inge chung ton nai le na I think friends so chung to nai lena brekhe chini WhatsApp no laptop ar ke PC be chung brekhe connect khenai ke friends so nang pui lawa bo nani PC open khiye Chrome browser no open khiti Chrome browser no open khiye ro Google lo search khedi ro Google lo thangi search khedi whatsapp.com hiye po search khege phayo ar ke ba web.whatsapp.com hiye po phainai rawa ang to suinai ke friends so nang ro nai no mek na web.whatsapp.com to bo no nang open khedi bono open khain ke ro ke ha window open onai ke friends so nai de bo WhatsApp ni window ke ro ke ha QR code rio ma to bo QR code no scan khiye se chong mobile phone ni bo QR code no computer ro je QR code rio ma bono scan khiye se chini mobile be ke chong connect khanai ke friends so nai de ro step by step process sama to nang rong yang ke poila ke open WhatsApp on your phone ni WhatsApp no open khidi phone no ke second option no ke ma to tab menu option no se di ob pa ke te kya setting menu se hain ke setting ni option maine nang abro ke ha te kya option maine nang link a device yang ke ab link a device so click hain ke num bono scan khiye arwa connect khela hain ke nini bo mobile o tongma WhatsApp nini abo mobile ni WhatsApp nini PC ar ke laptop by connect onge thana ke friends so chung to obo process nai le nai A to Z nang nai ye tongdi ang to nang no bono live ke kho if no nai ke phadi chung to nai inke friends so nang poilawa nini mobile lo WhatsApp no open khela di WhatsApp no open khipa enke ta yaro je process amo nang menu o click khedi inke menu ke bro enke bo saka 3 dot nang no nuk na rowa bo 3 dot click khedi ro 3 dot click khipa enke ro nang ke option mai nai abo ke link devices ke no rowa link devices o click kheri enke tre ke window open ngai rowa nai di ke bo link a device nang rowa click kheri di ro click enke nini camera open nai scanner inke nang abo laptop ni je PC o je QR code di mo nang abo no scan khela di ro link ke device click khain ke camera open ngai nang ro nai nuk mai nai tawa friends onai di nang ro nai nuk mai khna bono nang bo QR code no scan ke di automatic bungsang no loading unge scan unge thanai ke scan o hain ke automatic no ni WhatsApp open unge thanai QR code no scan ke pa hain ke boding ke loading ungai ni PC ar ke laptop wa nang nai nuk mai khna to bo network sa slow to moni bo loading la to tawa ke boding ke senong ni WhatsApp no connect khelamoyo ni mobile phone ni ke friends song nang nang makna ani WhatsApp tro ro meng tha inke ang to ani mobile lo thuya pon ko kroi nung bo WhatsApp no bo PC ar ke laptop pon no use khemayo boding ke inke nang bo process tole rong nai no masung nai nang je rong ya ko ung to nai role rani bo elebo helpful ung nai no ang asa kheo ke friends song nang boding ken ma video na mo pandawa nang ai channel subscribe kheti mayo boding ke no easy ke ni mobile ni connect khela mayo PC wa nang abo process je tongma link device thangye QR code no scan khe hain ke no boding ke automatic nini PC wa open unge thanai automatic no ke boding ke no nini mobile phone no use kheyamani no PC ro to hain ke ba laptop ro to hain ke no boding ke computer ro use khemayo nini WhatsApp no ke no ro message ro type khemayo ke no ro profile picture ro chik khemayo boding ke profile picture phone nung change khenin ke khemayo je nung khenin chumoro khemai ha ke nang status ro nai chuke ro option ot nai di bo ro option ot hain ke ni status nai nuk mai nai ke group ro create khen chuke ro thangmayo ke jang bang man otre option to ke friends so ibodi ke ni mobile ni laptop o connect ke ba PC no connect ke thongmayo ke friends so ta nang bo video na ye chayok nai no ma cho je share ro le rong nai no ma cho to le ke friends so nang bo no uchi logout ke tindi nang use ke pa ke nang bono logout ke tindi ke yang ke kokroi ke ya po na next time mo automatic na whatsapp.com open ke hang ke nini bo connected ong to nai ke no bro no pha hui nai ba no store ong thang nai hang ke no bono logout ke tindi abding ke logout ke hang ke ya go abo connect ong ma ya kyang to logout ke nai bono logout ke hang ke puila ni je QR code to ma abo same ro interface open ong nai abo window kenadi tai po je QR code to ma same abo ong thang ke no uchi connect ke hang ke bo link a device so thangye uchi bono scan khange connect ong thanai so I hope nang bo video chayok na hingma cho ke nang ke channel tang to ke channel subscribe ke tindi ke bell icon no sing tindi boding ken ma video na ma pandao jotono khaksa